Abdallah Yusuf Kulchire anto boy ma director Burhane va ka ku yundima on your screen intaha akana ti yule tamale movie challenge ka movie challenge ma ka dropam and demi pilla aborma mini Salmanu zoko akana ti le Salmanu mi yan premier first to timi yan yulle baza postama nyanya fawul min panati nem ne don lo shapulo to face chatina kana ti le Salmanu din ma inya akana tillihi Salmanu postama amma ta competition ma title ma ne shalan bala katika tillihi postama min title ma da batale da mala war film be action movie be Bahubali movies anya ayelo yergo mango ka ko anyo be suhun mo da babban ami ku kola ko zo man ta'ama su ko zo man ta'ama da babban so ni mane anya ka vama ni yullima o takla su rof ni mane lo kan to yellow card to gba kama ka ti chante lab yulle yaha va de ku gbahara ma labra gbahara aka ti yul posta ma pune tin yara ni mvo shaba ka gani yen simba ban ku ba tungo mbata hana gani yen simba ya ba yina ti bore posta ma ne be bu ka ta na posta ma ka yul zo sa ka bom dir zibzib nothing shows kamane yetu ashele dan mahandir ma be dan min mamre shati chante yul fama kan yenya on de yellow card be on de la red card red card de cheka te gbahal ngo be yishel na nyame pictures mbala and pictures are meant to tell stories the tuna and tell story ma kacheka picture ma ba tell story at least hadi kupa picture ma za ber karo lo shele ku tell story ma amma kamma ma in tell story ma manyin yelman ma tana ba le film ma that picture ma tunere wote kama like ya un concept ma din chen shambo dezo ka va tabi cheka bin shachena hati bin yele bon ko te tete bana klein katinula kati chante yul tv ma kala ma te gbale ti gbale na abokati na I deserve a yellow card got a whoop I deserve a red card got a whoop chatu zontele aborma mi badin ma ntin yenya gbahbo be ni ma no be gbahbo kana to aka ti yula aborma ba poster ma the same thing picture ma ba tell story ma mama ka to kula hanya ka nye aborma mamma ko be kwamne kan ya mara fa dibayi ka gbab zayine diba tambara kema vana gbaya ka foul jon ni ma ne la foul ma dinin ye an ya mara fa shanga ma dit timsim kunko mara fongo an mele de tu harme karin timsima la nya ga an mele sha lu kwam ma ne foul ka nan ma the zone show ya la yellow card ti chanto no kan nyanya a deserve red card bi a deserve ra to aka na tille poster ma ne tamalle la dibayi din cha yel ne dibayi ma min gonya poster shele aka tille la poster ma din gbambo abonnement ji la plastic chair zo tema mi ka plastic chair ma kar yok ka fre de lan kane yarpa de fiemme de be fiem fa she na woni de zoya de mala kama soni zo onu di poala onu ko bo no zan di poama de zo tien wo la red card oni be to red card ma on kanati wati ka te choko bandali she zo ni chaka te true red card red card for abonnement poster to de chati wa abonnement red card ma a chanti jila ko susune ka nyamara fanma ami aman lukom ne kayan yago patuonga nya boka borna mane nyabga kayan ku amma mami wata nyo to fa shi nawune dezo abonnement she ayeti dalil she zo din cheka ji ko susune ka nyamara fa dibata da biam lan tom ni har mara fa dibata ho ara jila ko zo teblan ni kuma
yaɣari ka kpatongi mi nya ama mi pa maa mi wata bɔɣa bɔri ko sunsuuni hali ti zaŋ li niŋ posta shɛba pahila red card di zuɣu matches pa kaman 8 abe nyɛli n-tiɛha tin zamzam posta shɛŋa ŋɔ zaasa din yɛn niŋ movie premiere pikɔna Salman dini n-kanna first ti daa n be di puuni VAR maa taa n be di puuni n-yaa gbahi faawo mini penalty mini gbahibu zaa din be dinni n-kana n-ti lan ʒini ka ti ʒini shɛm ŋɔ n-lan che ka nyɛli din tooi niŋ ka a kari bini ŋɔ ni a tooi gbahi li nimaani amaa ti ni mala tin gbahi li na ti ta amaa leekpaŋ maa maŋ ka a kana Pikɔna Gardens n-ti yo 30 Ghana series ka yuli film maa di nyɛla 30 Ghana series 40 nyɛli 40 Ghana wula 40 40 nyɛli oi ti ku yɔli 40 la n-lee niŋ posta nim ka di bi chaŋ 40 to ti daa yɛn yɔli 40 maa ka kpe afa daa yɔn 40 maa ka kpe ti ti bi nya yɛltɔɣa shɛli tin bɔri maa ka ti deei 10 ka ti deei 10 shiri change a baŋ laabo daa kpɛm na ka ti zaa wɔɔchi li a gba yi gbaabu ka a gbaai amaa n promise a yaa bi gbaa ti ni ni gbaana ti ta movie VAR ka a ku yuundi maa bee VAR ka a ku yuundi maa movie VAR ka a kuli yuli maa Abdallah Yusuf Kulchiri an tooi boli ma Burhani KFTV zuɣu a yi doli ti yinkpaŋ maa maŋa ka a subscribe ka like dihimi biɛlli maa di saa ti lan bahi shɛli biɛlli maa ni kum kiliŋ ka a baŋ ni ti bahiya ka kpɛna ti yuli n-tiɛha n producer nye Abdelbasit Kulchiri ayi ayi chaɣa zaŋ ti n-dapala gbubaya an jɛla gɔhiri ka shashi